Mweri umwe thutha wa thirikari kwanĩrĩra mũkana wa andu aria maikaraga mutitu-ini wa Mao kwambiriria guthama, Makiria family ngiri niirikitie guthama mutitu-ini uyu gicigo-ini kia Narok rungu rwa ugitiri munene wa maabitha a borithi. Agitongoria mubango uyu county commissioner wa ihinda kaunti-ini ya Narok Mutuku Mwenda augite ndekweka mweke ateti gucogera muingi iguru ria guthama mutitu-ini uyu, huku akiuga tafaria ciothe cia urimi na utemi wa miti ni irugamitwo mutitu-ini uyu. Tumeona kwamba watu wengine wameanza kufunga plows na oxen, kuanza kufunga mashamba mpya. Aturuhusu hiyo, na pia aturuhusu mifugo kuingia ndani ya msitu kwa sababu itaharibu vegetation ambayo iko pale, ambayo tayari tumeachieve. Makiria ni uritie maabitha a borithi gutwarithia na mbere mubango na njira ya umundu, huku akiuga gutire mundu kuruturura kia hinya. We want to call upon wananchi to allow a peaceful engagement between the government and those people who are in Mao, because if you do it in a peaceful manner, it will end in a peaceful manner without any confrontations. Makinyita mbaru mubango gikundi kimwe gia atumia gicigo-ini giki nikiurite muingi gwitikira guthama mutitu-ini uyu niguo guteithiriria hari kuuramata niguo gicigo giki gicokerie riri wakio. The government has said that is a water catchment tower, they should leave it. Jua ya kwamba Mao Forest ndio inatupatia chakula, ndio inatupatia maji, pia inatupatia wanyama ambaye hata pia wanaletea Kenya faida. Kwa hivyo tunasema watu watoke Mao Forest na watoke. Makiria ni morite atongoria kuma mwena wa Rift Valley gwithema kuingiria uteti mubango-ini uyu na gutigirira thirikari ni atwarithia na mbere mubango niguo mateithike. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.